Helo na, fe enw I ydi Mr Owain Gethin Davies ac o fis Medi 2020 fi fydd pennaeth newydd Ysgol Dyffryn Conwy. Hello, my name is Mr Owain Gethin Davies and from September 2020 I will be the new head teacher at Ysgol Dyffryn Conwy. Mae mis Medi yn ddechrau newydd ar gyfnod newydd I chi ddisgyblion blwyddyn 6 fydd yn ymuno efo ni yn Ysgol Dyffryn Conwy. September is a new start for you Year 6 learners who will be joining us in Ysgol Dyffryn Conwy. Dwi'n sicr yn edrych ymlaen I gael cyfarfod bob un ohonoch chi a dod i'ch adnabod chi gyd fel rhan o deulu Ysgol Dyffryn Conwy. I am looking forward to meeting you all, getting to know you better, and more than anything, welcoming you all to being part of the Ysgol Dyffryn Conwy family.